Pa ngayon ini nagaliang yung gasing UCM Eastern Tiahil District. Hagajing alam yung kaum presiden hadin wadamani kam meeting ini wadat gasing darai go wa u kerchan radba ya gani gajing aki yung uba arden na kabenta review ya gani reservation policy but nagaliang asing UCM kaya wala UM lang haganu kajing akut ya gani gajing aki dagani ga parti uba arden na kabenta kayap kain yung gajat berungi basa jisin ipaiba wadayu wadasnaw wakamwa ka UCM ka pendigo ka kubor ini wadat wadaw open borgo ya kini di MLA wana thanyo i wayu i kiman gi kiwa chongklikti na benta ka niyo kam uya sek ya gani mat kuwa kongsan na ka benta ka yap ka in yung gajat berungi Henisun pemborele nagaliang gaseng UCM ya Tri Kerman celah umalek kaum minister bat kongsan tamiri usah bahagi umikmat ya kelam yesek nak benta kini gemat keluasan nak benta ke ini bayap yang ikam kecek bro UM ini dahil yang BPT na yang matang presiden Kublai Sibon.